Ni barabara-ini ya kuma Githurai gia 45 guthii Githurai gia 44. Guku Aikari ene biashara atwarithia a ngaari boda na tuk makiuga sheigana na kururugana magiteta guthuka gwa barabara ino. Aikari aya aria mauma na marakara ni mathararirie mihango yothe ya ukuui guku makihinga biashara ciao na macungiririo mahanda mirimba ya marigo barabara-ini ino iria yenjekete na gucungiriria hathara nene. Haragiri mwana agigakinya cukuru ena giko arahurirwo nginya rireva mai atekwenda. Ngari citũ cikoretwo na thina muingi muno, twita arutire tukutuku ciuku ciratuika o muthenya. Mbeca ciothe irathie kwa makanika na igathie kwa mwendia wa cuma na mwendia wa maguru. Tukakiuria atiriri tulirutaga wira uriku. Angalia hii maji inafika kwa manyumba, angalia hii maji inafika kwa mama mboga, mama nyanya. Uwezi fanya juu maji gari ikikuja inamwaga yote. Guthuka gwa barabara ino guthukitio makiria ni guturika kwa miberethi ya gute mai ma giko iria yonoreirie mai maya barabara-ini ino. Turi anogu na nikio na tuhingira mawira na twahinga bara na tutiraiguithika nginya riria mariuka maturere meguthondeka bara ino. Kuringana na Aikari aya barabara ino yakirwo mwaka-ini wa 2014 no uria wahetwo kandarathi ino akiruta wira utari mukinyaniru undu uria riu ukiritie njano kumana na mbura iria irathii na mbere na kura. Uria okire guthondeka igiriire athiete. Tuamuke tusimamie kazi nzuri na kile alitenda akae kando. Aikari a matura maya ni maugite barabara ino ituikite gitumiro kia mikora kuria andu maraiwo o undu umwe na kunyitwo migwate riria ngari ciao ciathuka. Kurari kwega muno no riu nundu waria mahurithitio marima maya mambitie gucoka na guku thutha insecurity riu ni ambiririe gucoka na sector na ya nduthi na ya tuk irandikite ana kiingi muno. Ni moritie thirikari ya kaunti kwere ikinya uria waheirwo kandarathi ya gwaka barabara ino kwaga uguo moe mathigi nginyagiriria mbu yao igetekwo. Vile tumeamua watu wa Githurai haitaisha juzi, kesho kutwa, wiki moja tiaga siishe yote kwa stock. Andu aria maheirwo thiini wa wira uyu wa guthondeka bara moirwo ikinya nginya aria mahitukirie ati barabara ino ni njega moirwo ikinya aria manyitwo. Kuringana na murugamiriri wa wadi ya Githurai Naftali Mathenge, barabara ino yathukire hindi ya wathani wa hau kabere no indi ni mambikite mihango ya gutigirira ni yakwo. Mwihoko wa Aikari a Githurai gia 44 na 45 hamwe na ahuri a biashara ni ati barabara ino ni gukoregia ko ihinda ritari coho na maundu ma gucokereria uria makoragwo. Handu-ini ha Kameme TV kuma Githurai kaunti-ini ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjugu wa Wachira.